iki gitondo ibintu byakomeye. FARDC irashaka kuba yafata imijyi ibiri ariyo umujyi wa Rubaye ndetse n'umujyi wa Goma. Ni gahunda ikomeye yacuriwe Kinshasa muri Palais de la Nation, ndetse gahunda yose itegerezwa muri G2, G3, G2 nishinzwe ubutasi, G3 nishinzwe planification ya gisirikare. Babicuze gute? Gahunda yari yasabye abasirikare bose bashinzwe ibikorwa bya gisirikare gurizamwe imbaraga bijya gutangira Chiko Chitambwe Jerome yaje warikare agenzura ibice bitandukanye, agenzura agomba kubakwa base militaire igomba gutegurirwamo ibikorwa bya gisirikare. Nyuma y'uko ibi bikozwe, hahise hatangira kwiyambazwa imbaraga zidasanzwe z'abaturage. Bamwe mu bakobwa b'uburanga bahabwa imyitozo ikomeye mu bijyanye no kumenya uko bagomba kurecyareshya abasirikare mu 23, bakamenya aho barara, aho bagenda, imodoka bagenda bo, yewe byaba ngombwa na za GPS tracker zigashyirwa mu myambaro yabo, zigashyirwa ku modoka bagendamo, maze amakuru agakusanyirizwa neza muri military base yubatswe iwarikare. Ibi byaranogejwe, byatangiye no gukoreshwa, ndetse biranavugwa ko umusaruro wa mbere wabonetse mu gitero kibasiye Koloneli Ngoma ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Fardc yamaze kunoza neza umugambi wo kongera kugaruka Goma, aho babitangazwa ndetse binemezwa ko bari kurwana basatira bakava mu bice M23 kabisubiramo. Ibyo bice rero kubivamo Fardc yabifashe 23 kubigeramo ni nko kugera hari virus, kuko hari utwuma dufata amajwi, amashusho, ndetse dufata na korodone z'ibyombo bakoresha Fardc iri kugenda isigamo, maze amakuru yose y'ibyo baganiriye Fardc iri kubyumva. Base electronique ikora ibingibi iri warikare. Biratangazwa kuri ubu ngubu byinshi mu biganirwa muri M23 Fardc ibibona kandi kabigenzura. Biravugwa kandi biremezwa ko kugeza ubu akomeje kugenda yoherezwa abakora mu butasi ndetse n'abandi batandukanye mu bice bigenzurwa na M23. Ni mu gihe kandi drone zirenga 800 zamaze kugezwa mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Harimo drone zizajya zikora surveillance isanzwe, hakaba n'izindi drone de combat zizajya zataka zikarwana. Zose bikubiye mu mugambi ukomeye Kisekedi yateguye uhagarike n'intare aravoma. Biravuga ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisinye amasezerano yo gucukura imyaka 99 mu buseruko bwa Leta n'intwaro rusange ya Kongo, zaba zafashije Fardc kubona ikoranabuhanga rikomeye rya drone zidakangwa n'ikoranabuhanga M23 ikoresha, rifite uburyo bwo kuneutraliza ibijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere M23 isanganwe. Ibirari byo bishobora kuza gukira ibyago bikomeye ku bayobozi bakomeye ba M23. Nubwo bihagaze gutya, M23 nayo biravuga ko ikomeje kugenda ishakisha uburyo yabasha kuba yarwana kandi kiyimura, ariko birasa naho bigoranye, kuko babasirikare muzi badasanzwe bakoze operasiyo ikomeye muri 2013 M23 kirukanwa. Kuri ubu bongeye kugarukaho murangura. Biravuga ko bamaze gushinga na bibirindiro neza mu bice bya Minembwe, abandi bari mu bice by'iwarikare, aho bitegura gutangiza ibitero bikomeye bishobora kubabaza ndetse no gusiga habi umutwe wa M23. Biratangazwa kandi biravugwa ko ibijyanye n'ibiganiro Kisekedi yamaze kubitera umugongo, kuko yizeye imbaraga za gisirikare. Biravugwa kandi biremezwa ko hari abandi bacancuro benshi bakomeje kugenda bazanwa, by'umwihariko bazobereye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Icyo bishingikirijeho kuri ubu ni drone, kuko drone bafite biravugwa ko zibasha kuba zidabangamirwa cyangwa se zidakumirwa n'ikoranabuhanga M23 isanzwe ikoresha mu kugenzura ikirere. Undercover ziri ku mirongo imbere ugamba muri M23 zo zatubwiye ziti rwose ibintu kuri ubu birakomeye, biragaragara ko urugamba rwamaze kujya bubisi. Fardc maze iminsi iri kwitegura, natwe twariteguye, ariko dutewe ubwoba bukomeye n'izi drone. Ubundi ku bijyanye no kurwana twe M23 ntabwo badufite ku butaka, ariko mu kirere urabizi n'ikoranabuhanga rikora, hari n'ikoranabuhanga bazana rikaneutraliza ibyo ukoresha.
kuri ubu rero nakubwira ko ibintu bikomeye nuko ba komandazi bacu batabivuga bashe kutubwiza ukuri, ariko nkatwe turi ku mirongo y'imbere y'urugamba biragaragara ko turi muri riske. Indege ziraza kandi rimwe na rimwe iyo zije hari igihe ziza zidutunguye, rero hari igihe ziduteza ibibazo. Uyu aravuga uko bihagaze, ni mu gihe undi wo muri Fardc wagira ati iminsi irageze tugiye guhangana bikomeye, dufite ikoranabuhanga ritabasha guhungabanywa n'iryo bakoreshaga bahanura drone, kandi nakubwiza ukuri ko dufite na drone za antibare za antimizayiro zitabasha kuba zakangwa na misile M23 ifite. Ndakubwiza ukuri mu gihe kwitega intambara ikomeye, twe twamaze guhabwa amabwiriza ko tugomba kwataka mu bice byose mpaka tukagera Goma, tukagasubizaho ubuyobozi bwa leta. Nuko bihagaze, reka rero twumve ko informo wacu Kawaya atubwira ibiri kugenda biba, turebe kuri ACTU iyo mu bice byo muri Sud Kivu ko bihagaze, muri Nord Kivu naho turebe uko bihagaze. Bwana Kawaya, waramutse neza? Yego mwaramutse. Turi muri iki gitondo kuri uyu munsi wa mbere ku igenekerezo rya 2 Ntwarante 2026 kugeza muri territoire ya Masisi, uratubwira ko bihagaze gute Bwana Kawaya? Rwose Bwana Riyo, ibintu byafashe indi ntera. Yego, nyuma yuko Chiko Chitambwe abaherutse gusura umujyi wa Warikare, kuri ubu ngubu habazanye indege zitwa kamikaze zigera muri 800 ndetse zirenga. yego, ziteguye kuba zafata umujyi wa Rubaya ndetse no kuba zafata n'umujyi wa Goma hose hamwe icyarimwe, kuko kuri ubu ngubu bafite imbaraga zidasanzwe, bakomeje kugenda n'ubundi baterwa ingabo mu bitugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko kuri ubu ngubu FNB, ndavuga ingabo z'abarundi, kuri ubu ngubu bari gukubita agatoki ku kandi bavuga yuko barakora ibishoboka byose bakirukana intare za Sarambwe mu mujyi wa Rubaya ndetse no mu mujyi wa Goma, maze bikarushaho kuba baturukana intare za Sarambwe muri ibyo bice n'ubundi bigaruriye mu mpera z'umwaka washize, mu ntangiriro z'umwaka washize. Kuri ubu ngubu rero igihari nuko bamwe bigaragara ko intare za Sarambwe kuri ubu ngubu zatangiye kugira n'ubundi zishe ubwoba, zisa naho zigenda zisubira inyuma, kuko bamburwa igice uyu munsi ejo bakagisubiramo, bakamurwa igice uyu munsi ko bivuga Kawaya, ko bivugwa ko Fardc iri kugerageza kuva mu duce kugira ngo abarwanye M23 bazemo, ikoranabuhanga ryabo ritangire ribasake, ritangire rifata amacoordinate y'ibyombo byabo, imbunda zabo n'ibindi byo bifite ayo makuru kugeza ibyo ngibyo. Bwana Riyo, niko bimeze kuko kuri ubu ngubu yewe Chiko Chitambwe none yazanye uburyo bwo kuba yakoresha abakobwa beza, noneho bakagenda bakaresha intare za Sarambwe, bityo bakamenya amakuru aho baherereye, ndetse n'abakomeje kugenda n'ubundi bategurira operasiyo yo kuba bakora ibitero n'ubundi byataka ingabo za leta kumufisha Fardc. Yego, ubu rero iryo tumanaho rwose riracyakomeje, yewe intare za Sarambwe nazo ubwazo babuze ayo bakira n'ayo bamira, bitewe n'uko bamaze gusa naho binjirirwa mu bintu bijyanye n'itumanaho. M23 kugeza ubu yahinduye iki ku bijyanye n'uko yari isanzwe ikora mu gihe ibona ko ibintu byamaze guhinduka Bwana Kawaya? M23 ikintu yahinduye Bwana Riyo, ikintu yahinduye nuko kuri ubu ngubu irasa naho yabujije ingabo zabo kuba bakoresha telefone ubu ngubu zirasa naho rwose zashyizwe hasi, igihe n'ubundi bashobora kuba bagaba ibitero n'ubundi ku mwanzi. Yego, kuko kuri ubu ngubu byakomeje kugenda bigaragara ko muri bo harimo abagambanyi n'ubundi batanga amakuru i Kinshasa. babaye M23 kuko muzi neza ko ubwo bagendaga bafata ibice bigiye bitandukanye, sinzi abadukurikiranye niba babizi, hari abagiye bajoyininga AFC M23 kugira ngo n'ubundi barebe ko babana n'intare za Sarambwe, maze n'ubundi bakagenda batanga amakuru i Kinshasa. Bikanavugwa ko iraswa rya Leta Koloneli w'Ingoma bivugwa yuko n'ubundi hari muri bamwe n'ubundi bakorana n'intare za Sarambwe batanze amakuru Kinshasa, bityo bigatuma n'ubundi drone ya kamikaze iza mu Rubaya aho bari barimo bakorera operation n'ubundi yo kureba yuko bagaba ibitero, biranga n'ubundi barashe Leta Koloneli w'Ingoma. Kugeza ubu Bwana Kawaya, abo bo muri M23 batangiye kuba bagambanyi, abo wenda hari abatangiye gutabwa muri yombi? Kugeza maginga hari abatangiye kugenda n'ubundi bakurikiranwa, ariko kuri ubu ngubu n'ubundi ntabwo bari batangira kugenda n'ubundi babata muri yombi.
yego kugeza ubu kubirebana n'urujya n'uruza cyangwa se deployment ma 23 iri gukora zo bihagaze gute kugeza ubu tuvugana? Kugeza kuri ubu ngubu muzi neza ko ku munsi w'ejo ubwo umunsi wabanjirije uw'ejo nibwo nababwiye yuko umusozi wa Karuvariyo wafashwe n'intare zasarambwe. Yego. Kuri ubu ngubu rero uwo musozi watetsweho imashini zo mu bwoko bwa BM ndetse n'imbunda n'ubundi zirasakure kuko n'ubundi uhagaze kuri uwo musozi wa Karuvariyo aba yitega ibyiza nyaburanga n'ubundi bya Katoyi ndetse na za Mahanga ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero igihari ngo nuko biteguye kuba bahangana n'ingabo za leta, ariko kuri ubu ngubu igihari rwose ingabo za leta zirasa naho zambaye urugamba nyuma y'uko haje ingabo za Angola ndetse bakaguruka n'ingabo za Samibyarasi, ndavuga ingabo z'abanyasabo za Afurika yewe n'abacyancuro b'abazungu yewe ukongeraho na Eric Prince ukomeje kugenda n'ubundi akoresha biriya bikorwa bya drone, ukongeraho ndetse na wazarendo bakomeje kugenda bavuga ko bazakora ibishoboka byose umwanzi bakamusubizaho iyo yaturutse, yewe ukongeraho n'abasirikare b'abarundi kuri ubu ngubu bagarukanye imbaraga zidasanzwe bavuga ko bazakora ibishoboka byose bagahangana n'intare zasarambwe kuko muzi neza ibyabaye za Kicanga ubwo bahageraga maze intare zasarambwe zigasa naho zirasa abasirikare b'abarundi ku byinshi cyane, yewe bamwe bakagenda basubira birukana kibuno mpamaguru. Yego, kubirebana no kugeza ubu Fardc kuba yamaze kuzana iryo koranabuhanga, haba wenda hari abandi bakomando kabariwe bari kuzanwa baba Fardc bazajya babikora cyangwa byose byahariwe abanyamahanga? Bwana Riyo, igihari rwose abakomanda ba Fardc kuri ubu ngubu barimo baratozwa kugendera ku migozi, aho bigaragara ko biteguye kurwanira mu mijyi. Murabizi tekinike yo kugendera ku migozi n'ubundi ni ibice bishyira yuko biteguye kuba bagera mu mujyi. Muzi neza ko umujyi wa Goma urimo ama etaje ndetse yewe n'inyubako zisa n'aho ari ndende cyane, yewe ukagerekaho na za Rubaya. Kuri ubu ngubu naho hari imisozi yitegeye kuko n'abashobora kuba bajya bakoresha ibico bikomeye cyane bakajya bagenda bamanuka ku migozi maze akagwa ahantu umwanzi ari. Fardc rwose irasa naho yiteguye bikomeye. Yego, reka utubwire ibya Mahanga. Ni Mahanga ni Muhanga bahita gute kari agace wari wanyandike? Ni Mahanga. Byagenze gute Mahanga ho? Imahanga rwose hakomeje kugenda hagabye ibitero bidasanzwe kuko Fardc yakoze ibishoboka byose. Ukwanza Fardc yabanje kuraswa muri kara gace ka Mahanga ikirukanwamo. Ryari? Gafatwa kuwa mbere icyumweru gishize. Yego. Gafatwa n'ingabo za leta. Kamaze gufatwa n'ingabo za leta, intare zasarambwe zihunga zisa n'izisubira inyuma zigaruka n'ubundi mu bice n'ubundi bya Rubaya ndetse n'imisozi n'ubundi ikikije Rubaya. Kuri ubu ngubu rero igihari Imahanga hongeye kwisubizwa n'intare zasarambwe, ariko mu by'ukuri ingabo za leta zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zisubize muri ibyo bice kuko Fardc nayo igasa naho irwana n'ubundi isubira inyuma, dore ko byagaragaye ko umunsi w'ejo hari imirwano yabaye za Gasheberi. Yego. Bigaragara ko rwose ingabo za leta ndetse bafatanyije n'amawazarendo bashaka kwirukana ku bina byiza intare zasarambwe muri Masisi. Yego. Ariko hari n'amakuru n'ubundi avuga ko abawazarendo bagabye igitero gikomeye cyane ku modoka n'ubundi yari itwaye intare zasarambwe hano za Nyamaboko hafi ya za Mutaki, bakavuga ko abaguye muri icyo gice n'ubundi ntabwo byari byatangazwa. Bo ku ruhande rwa M23? Ku ruhande rwa M23 bakavuga ko rwose ibice bikomeje kugenda biba ku byinshi cyane bikomeje kugenda bigabwa n'abawazarendo. Niba ari uko bwana akaba bivuze ko muri bihe ma 23 iri gutakaza abasirikare benshi. Iri gutakaza abasirikare benshi ndetse batagira ingano, ni nyuma yuko rwose isa naho yakozwemo igikuba kidasanzwe nyuma yuko bakuwemo Leta na Colonel Ngoma
wasaga naho agenda batera kamurare ku rugamba kuri ubu ngubu rero nabo ubwabo babuze ayo bakira ndetse n'ayo bamira. Kawaya, gutakaza abasirikare benshi kwa M23 mu gihe gito kandi bakomeye ni igiki mu by'ukuri nk'umuntu ubikurikiranira hafi, ni igiki kibyishe nyuma aho turaza kwitega iki kindi? Ikibyishe nyuma bwana Riyo nuko bigaragara ko ubwabo bamaze kugenda n'ubundi bacikamo ibice nyuma yuko aho baburiye ndetse na Colonel Ngoma, urabona ko nabo ubwabo kugira ngo bategure ibice bikomeye cyane byo kuba bagaba ku mwanzi birasa naho bikomeje kugenda bisa naho biba agatera nzamba nk'uko abanyarwanda basanzwe babivuga ngo nkakamikanye na banzamba, kuko kuri ubu ngubu nta gico gikomeye cyane na rezasiranga zari zagaba ku ngabo za leta. Ko ari amakuru bwana ko yavuga ko Sultani Makenga nawe yaba ari muri situation mbi cyane, amakuru mufite naye kugeza ubu? Kugeza magenga ya Sultani Makenga nawe ari situation n'ubundi arimo gutegura yo kugira ngo barebe ko n'ubundi bahangana n'umwanzi, kuko byakomeje amakuru yo aravuga ko ashobora kuba arembeye mu bitaro nubwo bitatangajwe izina. Hari icyo waba ubiziho? Ayo makuru birasa naho byakomeje kugenda bivugwa, ariko n'ubundi biravuga ko n'ubundi ubwo bagabaga igitero cyo kuwa kabiri kuwa kabiri n'ubundi mu masaha ya 8:43 bavugaga ko nawe ngo n'ubundi yari muri hoteli ikomeye cyane mu mujyi wa Rubaya, bakavuga ko n'ubundi ashobora kuba nawe yarakomeretse, bakavuga ko n'ubundi arwariye mu mujyi wa Goma. Yego, tugiye kubirebana n'abaturage, iyi tuwasiri kuba kugeza ubu bwana Kawaya yahungabanyije iki muri societe civile? Kugeza magingo ya bamwe mu baturage n'ubundi batuye muri Rubaya ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikikije umujyi wa Rubaya mu by'umwihariko kuri territoire ya Masisi, kuri ubu ngubu nabo ubwabo barasa naho bacitse n'igikuba nyuma yuko bumvise ko intare za Islam zisa naho n'ubundi zisumbirijwe ku rugamba, bakavuga ko n'ubundi isaha ku isaha igihe abawazarenda n'ubundi bagaruka muri biriya bice n'ubundi ubuzima bwo bugasubira mu kaga. Kuri ubu ngubu rero abenshi batangiye kugenda bahunga berekeza mu mujyi wa Goma ndetse na za Rucuru. Yego, naho kubirebana n'abazarendo mu bice bitandukanye bo bari kugenda bavuga ko babonye imbaraga zidasanzwe, biragaragara ko morale yabo iri ku rwego rwo hejuru. Abazarendo bizeye iki twagiye tubona kenshi bari gutaka, ni igiki cyahinduye morale y'abazarendo kugeza ubu bwana Kawaya? Abazarendo bwana Riyo bafite morale yuko kuri ubu ngubu umushahara wabo wongejwe, umushahara wabo warongejwe kuko ngo kuri ubu ngubu umwazarendo asigaye ahembwa amadolari 200. Amadolari 200 murumva yuko ari ibihumbi bigera muri 580 by'amafaranga, muri 480 by'amafaranga y'amanyekongo. Kuri ubu ngubu rero igihari nuko kuri ubu ngubu nabo bavuze yuko babonye yuko Perezida Tshisekedi Chilombo nabo abashizeho umutima bagase bavuga ko n'ubundi bararwana bagakora ibishoboka byose umwanzi ngo bakamurwanya bakamutuza iyo yaturutse bwana Riyo. Yego, kugeza ubu reka turebe noneho akantu ku kandi, turebe mu bindi bice Warikare, Rubero, za Rucuru ho agezweho nahe kugeza ubu bwana Kawaya? Kugeza maginga ya agezweho muri ibyo bice ho nta mirwano yari yatangira kuhagera, ariko n'ubundi biravugwa yuko n'ubundi isaha ku isaha ubwo imirwano itangiye kugenda yibasira umujyi wa Rubaya by'umwihariko muri territoire ya Masisi, bikavuga ko naho ngaho za Rubero n'ubundi biraza gusa naho n'ubundi bahindukirana, maze umwanzi n'ubundi agakomeza kugenda arwanya intare za Sarambwe kugira ngo n'ubundi barebe ko bakwisubiza ibyo bice. Yego, naho muri Side Kivu ufite kugeza ubu nahe bwana Kawaya kuri operation zikomeje kuhakorerwa n'ibiri kugenda biba? Muri Side Kivu amakuru ahari nahawe n'ubundi n'imbone yacu iherereye muri ibyo bice. Yego, nagerageje kumuhamagara ambwira yuko kuri ubu ngubu intare za Sarambwe umunsi w'ejo zatanze indege n'ubundi ijya gutanga ubufasha mu bice bya Minembwe. Iyo ndege yahagurutse hehe? Yageze mu Minembwe iturutse? Yahagurutse Kavumu. Yego, bikavugwa yuko yari igiye gutanga umusada, kuri ubu ngubu iyo ndege ngo yagarutse Kavumu n'ubundi rwose nta nguru yo kubara kuko umwanzi n'ubundi yarasa naho yimereye nabi. Fardc ishaka kuyirasa? Yari ishaka kuyirasa. Kugeza ubu kubirebana n'ibigenda bigaragara n'ibivugwa, hari abavuga bati M23 irasumbirijwe, abandi bakavuga bati M23 yiteguye imirwano bijyanye n'abakomando imaze iminsi ikiranze. Mu by'ukuri nkawe ubikurikiranira hafi,
watubwira iki ku bijyanye n'imbaraga M23 ifite muri iki gihe? Bo maginga ya M23 ifite imbaraga. Yego. Ifite imbaraga ndetse ahubwo zidasanzwe kuko nayo ifite ubwirinzi bw'ikirere cyayo. Yego. Ariko igihari nuko kuri ubu ngubu M23 yo yakoze ibishoboka byose yubahiriza gahunda y'agahenge. Iyo gahunda y'agahenge niyo yatumye n'ubundi barasariye tuna Colonel Ngubwo. Yego. Kuri ubu ngubu rero bikavugwa yuko nabo ubwabo ngo umunsi bazaba bagabye ibitero kuko ngo ubu ngubu bari kugenda bagaba ibitero bisa naho ari shuma. Yego. Bakavuga ko ngo umunsi bagabye ibitero bazarwana ngo bakagera i Kinshasa. Mumva yuko ari ibintu bizaba bisa naho bitazorera perezida Tshisekedi Chilombo. Yego. Bazarwana kandi nibagera i Kinshasa bizaranga ubutegetsi n'ubundi bw'i Kinshasa babuhiritse. Yego. Kawa reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bakiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.